kwemezwa ko Rayon Sport na Musanze Football Club bagomba gukina umukino wa gishuti. Uyu n'umukino uzabera kuri stade ya Kigali i Nyamirambo kuwa gatanu w'iki cyumweru guhera ku isaha ya 12 z'umugoroba. Niwo mukino wa mbere wa gishuti ikipe ya Rayon Sport izabikinnye muri uyu mwaka. Abategereje umusore wabo bitambirizi Eric ukina hagati mu kibuga, akaba ari umukinnyi mushya bakuye mu gihugu cy'u Burundi. Bitagejeje ko azagera hano mu Rwanda ku munsi w'ejo kwa kane. Musanze FC nayo izaba ireba abakinnyi bayo cyane cyane umunyakenya Omondi Victor waturutse mu gihugu cya Kenya, akaba yarakoranye na Frank Ona umutoza w'ikipe ya Musanze Football Club, ndetse n'uwitwa Rupia Elvis w'imyaka 27 wavuye mu ikipe ya Bisha Football Club yanaciye muri Arabia Saudite ndetse no mu gihugu cya Kenya. Bose n'abakinnyi bashya mu ikipe ya Musanze Football Club. N'amakuru hari yuko n'ubundi ikipe ya Rayon Sport izahita ikina undi mukino wa gishuti ukazaba ku cyumweru tariki 7 z'uku kwezi, aho birumvikana neza cyane ikipe ya Rayon Sport igomba gukina n'ikipe ya AS Kigali nayo yiguza abakinnyi benshi cyane. Hanyuma muri volleyball ikipe yatangiye imyaka 21 yatangiye imyitozo kwa mbere y'iki cyumweru. Baritegura kwitabira iyi mikino y'igikombe cya Afrika ya volleyball yatangiye imyaka 21. Iyi mikino igomba kwera mu gihugu cya Tunisia hagati ya tariki 13 na tariki 23 z'ukwezi kwa munani. Ni imyitozo irimo irabera muri gymnase ya Gisagara hariya mu karere ka Gisagara, akaba ariho harimo gukorerwa imyitozo y'ikipe yatangiye imyaka 21. Umutoza Dominique Ntawangundi avuga ko abasore b'Abanyarwanda bona bahagaze neza, ndetse akaba yize ko bazitwara neza muri iki gikombe cya Afrika cyatangiye imyaka 21 kigomba kwera mu gihugu cya Tunisia. Andi makuru ahari mu Rwanda ni Federation ya Volleyball ya hano mu Rwanda hari baruwa yaraye igaragaza Federation ya Volleyball mu Rwanda ko yandikiye andi mafederation yo mu karere ka Afrika y'Uburasirazuba, harimo Federation y'igihugu cya Tanzania, Kenya, Uganda, Burundi ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Aya makipe yatumiwe mu irushanwa iyi Federation ya Volleyball yateguye ifatanyije n'akarere ka Kirehe, ikaba yariswe Gisaka International Tournament, igomba kuba hagati ya tariki 21 na tariki 22 z'uku kwezi kwa munani. Federation rero ya Volleyball ikaba yatumiye andi mashyirahamwe yasaba ko abakipe yaho yakwiyandikisha akazaza gukina muri rusange hano mu Rwanda mu karere ka Kirehe agomba kubera iri rushanwa. Ubwo birumvikana neza cyane ko amakipe ngo yifuza kwitabira agomba kwiyandikisha bitarenze tariki 12 z'uku kwezi kwa munani kugira ngo hazamenyekane amakipe azitabira iri rushanwa ryateguwe hagati ku bufatanye hagati ya Federation ya Volleyball ndetse n'akarere ka Kirehe. Hanyuma andi makuru ahari nuko umunyarwanda witwa Munyaneza Didier, uyu bakunda kumwita Mbappe, ni umusore w'umuhanga cyane, arazwi umukino wo gusiganwa ku magare, kina n'ikipe ya Protouch. Uyu rero akaba yamaze kugera mu gihugu cy'Ubudage. Uyu musore Munyaneza Didier bakunda kwita Mbappe yageze mu gihugu cy'Ubudage, niho agiye gukarishiriza imyitozo ikomeye cyane. Akaba ari imyitozo arimo arakora mu rwego rwo kwitegura irushanwa rigomba kubera mu gihugu cy'Ubusuwisi. Uyu musore rero akaba yaramaze kugera mu gihugu cy'Ubudage, aho agiye gutangira iyi myitozo igomba kumara igihe cy'iminsi 4 kuva tariki 16 kugera tariki 20. Irushanwa rizabera mu gihugu cy'Ubusuwisi. Makuru avugwa hanze y'u Rwanda nyine ihuse cyane, ikipe ya Chelsea irimo iravuga ku isoko ry'igura n'igurisha. Ubu amakuru ahari nuko rwose umusore Kane Chukwemeka ukina mu ikipe ya Aston Villa bagiye kumutanga miliyoni 20 z'amapound, byamaze kwemeranwa hagati y'ikipe ndetse n'umukinnyi muri rusange, akaba agomba gukinira ikipe ya Chelsea. Mu masaha make araza gushyira umukono ku masezerano. Uwitwa Phil Foden, umusore w'ikipe ya Manchester City, uyu musore yamaze kwemera amasezerano mashya muri iyi kipe yo
akaba agomba gusinya andi masezerano y'imyaka 6. Phil Foden akazajya ahabwa 225 y'amapawundi buri cyumweru. Umusore w'imyaka 22 n'ubundi wazamukiye muri akademi y'ikipe ya Man City, akaba agiye kongera amasezerano agiye kumuzamura amafaranga nayo atari make ku myaka ya 22, akazajya ahembwa 225 y'amapawundi buri cyumweru. Hanyuma Chelsea nayo n'ubundi ikomeje ibiganiro na umudefenseur w'ikipe ya Brighton yitwa Marc Cucurella. Uyu musore rero ngo ibiganiro bikaba bigenda neza, yatangiye ibiganiro hagati y'ikipe ya Brighton ndetse no hagati y'abahagarariye inyungu z'umukinnyi. Amakuru ahari nuko isaha yari yose ashobora kuba yasinya muri iyi kipe. Ni mu gihe bita Jorginho Wijnaldum agomba gushyira umukono ku masezerano mu ikipe ya AS Roma isaha iyo ari yo yose.